Warati warga dokan Cungur pengsek kedodokan Naik. Iwak odong pindang teri Rada sombong sing luar negeri Sikat wah gayae kaya wong bule Rambute ana warnane aye disangka bule beneran padahal dadak semiran warati sombong pisang ngadilakeun sangat balik si Taiwan Mami depan yen nyanda Mami siapa? celana pendek Puntune Bapak Daryo kaos cingkrang sing gawe ati merasa nok bunga nok bunga tanda waktu Anak padangan bunga. sebres nok bunga disangka warti Anak bunga. stres nok bunga ngomongnya sedalan-dalan nok bunga Ganggone nok bahasa bunga Taiwan bos Juna gayae kaya wong bule Majikan nok Majis, wiwit majis. akeh duwite nok wiwit sing paling boros nok wiwit sing paling sayang nok wiwit Yang warga dokan nok wiwit Sondongan nok wiwit Jiwa kotong Nok wiwit. pindang majikan nok wiwit majikan Nok Roy luar. majikan Roy ini nok wiwit Komandan Warsa aduh warati nok wiwit siapa nak? sombong pisang Nok bunga ngadakan sangat bali sing Taiwan Bos Juna Nyanda Mas Kewo celana pendek Mas Kewo kaos cingkrang sing gawe Mas Kewo ati merasa Mas Kewo tangga Bos batu Yuna padangan Bos Yuna sebres Bos Yuna disangka warti Bos Yuna. stres nok ngomongin wiwit nok wiwit sedalan-dalan nok wiwit nganggone Nok bahasa wiwit. Taiwan nok wiwit aduh warati yang warga dokan Oh, iya. cungur pengsek kedodokan iwak odong pindang teringin wong rakang kong matur kesuwun Papi depan Putuna Sakia dengan ada Sil. kesarannya Belaiman dengan ang ampura Sil. ang ya pamit dingin sil kira mangkel kiwas Iya. mentu ko dingin nok wiwit rewangan apa kono nok wiwit kesun kin mangkel ki bagono Iya. hampurane bokatan linggabuan ana salah-salah kata karena kami manusia biasa tidak Benar. lepas dari salah dan dosa menurut buku yang saya temukan pada tahun 1200 sebelum Masehi Ya. yang ditemukan oleh Mr. Haji RT RW Embreh Junaidi ada pepatah mengatakan bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi insya Allah lamun kula umurnya panjang bisa kita bertemu lagi bersama saya Raffi Ahmad saya siapa ya Maggie Jet Becky Jet akhir kata wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh